Lako mintu sang mane sang baineku, pudi sangan na puang, paranno si tammo, sule lante penanda bisaran na puang matua, umpamatan na pena, ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang latabasa lan atu yate dia lalamay papudian talung pulo. Papudian talung pulo. Apa dolo latabasa siya tanan nung tu kadan na puang matua, may komi tamas tambayang. Puang kurre sumanga. Diona krama kwasanmi siya diona mamasemi. Kurre sumanga duka puang diona kadipagarisan ki dio may kasalan lan puang Yesus Kristus. Ki kurre sumanga duka ke la mi pasipato kani siya mi pasiele kanila umbasay siya unanung itu kadami lante atu yate. Apa ya ke mi pasipato kani o puang penama salo mi duka tulakian lo siya kianga la umpatu duka ni kitandai patu borongna na menda dibia lan katuangki. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Pak pudian talung pulo angka apa nakua. O puang mangka mo mendekan tu dia tangku lan mai lino tomate. Sia mangka mo mi patuo na urungan tae angku tileak tama tondok tang merambu. Na dipakondi lan misa akada nakua. Umpe manasa kaborokna buang matua. Umpe manasa kaborokna buang matua. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu tanga sia kamalangan penaanta. Torotolino ia motu umpo sende kamalutean sia kamatotoranta. Ia tu ian na to mukun bang dadi lan mintu agan katuan na mintu tau sia lan te atu la bipi lan atu la dipatu lako pembuda tu tau mataku sia ranggang sia katuranno lan te katuan ia teh apalan agan susi duka to nenek duka tu torotolino ondong pi anak toroto usanga kalena tu unturu puang Yesu mukunun tangai sia mukunun nannungi tu la na polosong na kalena sia belan na laum palosong kalena anna tau senga ya moto anna madada baktu nenne umpogao i tutang nakalo na penan na puang matua apa na posende misa ya maapari anna susira todo torotolino belan na ia tu penaan na torotolino penaan na to susito ia mo pena umbokoi puang matua siulu kaborok lan puang Yesus Kristus ia tu tanga siapa na susito den duka na potanga isya na po pa inay to maapudi lamay lan katuan na den duka an nabuto lan tanga na to maapudi kumua ia tumintu eanan siya kamatotoran dio kalena ma din la umpatoyangi dio may bala kasanggangan apa ia tu tanga siya penanna tu to maapudi tibalik sule ton na alay puang matua tu diona kama sokananna anna unola kama parisan tu toma pudi napo urungi ungki lalay siya uranuan kama diorananna ren tu puang matua ya moto anna maakada tu toma pudi susi tu tabasa siya tanannong lan atu yate nakana say toma pudi kumua lan kamatampuan na anna tobang tama kasalan ondong pi kamatian siya nakanasay duka kumua puang matua manna tu masokan siya masaylako untundui siya unendekan ni diomay kamatian iya toh ya moto anna ya tu daud makure sumanga untanda sa abii tuminto kamamasian siya kamasokanan na puang matua lan angge mintu tuona ulendo ite papudian talung pulo umpa ape sanan ni siya umpa manasay lako kita
kumua umbana kuatu Daud untandai sia katotong itongan ni tu kumua ia tu puang matua tontong untundui sia pakaboroi lan mintu katuanna ya moto ana tontong makure sumanga lako puang matua lan katuanna siulo solanasang misa pekutana lako kita kumua na ia tu kita tasa adingan siara katu pak tunduan na puang lan mintu agan katuanta takana sai siara ka setakure sumanga siara ka tu pak akamasen na puang matua siapa tunduan na puang matua lan katuanta ta ai siara kata sangai kemua iya te katuan iya te talolangan belanna kama totoranta kalena umpe balite pekutana iya te lama kadakan lako kita solanasang kumua mai mokomi ta tontong umak pasande lako puang lan agan masannang lalan agan masusah anta perasai tu pak tunduan sia kaboro na puang sia takure sumangai ondong pita papesanan dukai lako tau senga tumintu kaboro mamasena lako kita sia loko mintu tau senga. Amin kadana puang matua tontong bangki petada lako kita solanasang kumua tapa maluangan itu bak tengta ta subscribe ite kadana puang matua sia tapak bagian ni lako mintu sang mane sang baineta kure sumanga puang tontong umpas sake komi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.